bekunene nine nideclareile nathi nifuna kuphuma eGibhithe ngoba nithi leSwatini yiGibhithe nifuna kuphuma eGibhithe nine. Okay, number 1 nifuna kuphuma eGibhithe, iSwatini seyiGibhithe. Number 2 nithi inkosi Mswati ngifaro ngifaro akakhulu lebantu bakhe. Ngicela lokho ukuthi nami ngiyanikhulula njengemprofeti, nginikhulula egameni laFaro. Ngithi asende yendani naku lokwendiwa iBhayibheli lokwendeke encwadini yaExodus. Laba baseKhenani abakhiphanga lamaGibhithe even labo, kwaphuma bona la Gibhithe bahamba baya kule Khenana yabo. Nani ke phumani nine la eGibhithe yethu leyiSwatini, nihambe niye kule Khenana yenu lenikhuluma ngayo. Phumani nine nishiye tsine kule live lethu leliyiGibhithe. That's number 1. Number 2, Faro akaphumanga eGibhithe kodwa kwaphuma laba kaIsrayeli. Baka-Israyeli abazange bakhipha Faro, bebatamkhipha yephi ngoba live lakhe. Kwaphuma bona. Nani ke njengoba senideclareile nithi Mswati nguFaro, phumani nine la kuMswati, phumani la kule Gibhithe, phumani la kuMswati, nihambe niyele kule Khenana yenu. Shiyani Mswati neGibhithe yakhe, shiyani Faro neGibhithe yakhe, nihambe ke nine niye kuphi, niye Khenana, nihambe kahle. Bye bye.